رسول
Alhamdulillahilladzi basyara al-muttaqina bi anna lahumul husna fid dunya wal akhirah wa arsyadana tariqat taqwa bi kitabihi linakuna ala ni'matin wafirah wa ashkuruhu syukran makrunan bitahlil wa tasbih wa tahmid zahiratan wa batinah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mu'tarifin bil ajzi wa tafsiri bi ta'atil munziyatil musirrah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syama'ili wal fawatili wa syafa'atil uzma yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli taqwa wa ahli al-maghfirah. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwani rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun wa'lamu anna al-muslima al-haqiqiyah huwa man yazinu aqwalahu wa af'alahu zahiran wa batinan bi mizan syariah وأن من أوجب الواجبات علينا تربية أنفسنا في الإيمان والإسلام وأن الإيمان والعبادة لا يتم المقصود منهما إلا بسلامة النفس والعقول والأموال التي هي أقوم. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, monggo kita melatihnya adalah gimana dengan supaya bulan panjang saya akan menjadi orang yang menjadi penduduknya surga. Yang aman tentang surga benar-benar diyakinkan mutakin sedaya mutakin walaupun berkelas-kelas. Dengan adanya kewajiban tiap Jumat dengan khutbah ngantos dipun wajibake wasiat takwa. Kroso ngrasa kula dengan sedaya bahkan semakin dina semakin bulan dibutuh umur kula lan panjenengan sedaya namun mangga tetap dalam keadaan koridor pas betul berjalan tempat sayang dan besar. Usuli kula panjenengan sedaya berjalan semakin cepat agar mendapat rahmat dan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya penduduk surga pasti min ahli jannah. Hal yang demikian di bulan panjenengan sedaya kedah nyata bagaimana ingkang supaya bulan panjenengan sedaya berjalan melaksanakan sunnah Rasul Muhammad SAW semakin hati-hati, semakin wirai. Kalau bahasanya tasawuf
mulai sholat, sebelum sholat, sampai sudah sholat. Semua perjalanan satu hari satu malam usahakan semakin baik, semakin baik. Kalau dengan demikian, insya Allah iman kita semakin teguh. Sebagaimana manusia menikah, yazidu wa yanqus. Bisa tambah yang panjungi tambah dohiran wa batinan. Bisa jadi orang yang mengurang iman. Takwan pun yang panjung mau angin ini ngelampai perintah pun Allah semakin mengurung. Mula lajeng kulalan panjenengan sedaya dengan adanya tahun ingkang kulalan panjenengan sedaya menika lebih santai malih wonten kemerdekaan Indonesia yang tanggal 17 Indonesia sampun merdeka. Usahakan pribadi ini kula dengan ugi merdeka dari tipu daya iblis, dari tipu daya setan yang sudah pasti inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Dengan jalan bagaimana? Monggo jenengan itu pribadi ini kula jenengan wonten sing ahli zikir, wonten sing ahli sholawat, wonten sing ahli sholat dan seterusnya. Jangan sampai kulawan panjenengan negara wis merdeka, pribadi wong muslim masih dijajah, diobok-obok iblis setan. Mula kulawan panjenengan sedaya iki pengertian wonten ing dawuhipun Allah, wa ma'ubariku nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu niko amarah sirati mubalaghah, selalu dalam usaha akhir ngajak Allah kejawi kejogo ilama madilah manusia ilama rohimah rabbi ali manusia yang diberi melasi mendapat pertolongan pun Allah. Dengan demikian mari kita melakukan diri akan mendapat rahmat, ada dapat mendapat ajar, ada mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, wa ana as'adul khalqi khanan fil akhirati aqwalhum mubalila wa innal akhirata ma'naha al-qudum ila Allah wa tarku sa'adati liqa'i. والسعادة توفيق الله للعبد وهدايته ومعنى وأصل السعادة معرفة الله تعالى التي عبر الشارع عنها بالإيمان. Hadirin yang berbahagia dan Jumat, kita usahakan tiap manusia menginginkan hidup, menginginkan kebenaran di dunia wa fil akhirat. Tapi apa daya tangan, tak sampai hanya ucapan belaka, perilakunya malah dalam keadaan tetap semakin tambah buatan kalu-kaluan. Sayang ibu saya, namanya buatan burung mufatis, buatan burung laftis, buatan burung muhasabah dari Kanjeng Nabi. Naik kami muhasabah, miliki dalam pribadi kelawan hanya jambak-jambak dan ampun kulinan itu wong iya. Sebab menarik bulan jaringan urun liti awak di ini keluaran panjang jambak, insya Allah Allah mendapat memberikan rahmat dan ajar sehingga manusia tahu diri wong sing paling apik ono bersanipun Allah adalah manusia yang merasa dosanya banyak. Manusia yang paling jelek di dunia adalah manusia yang merasa baik. Entok itu belum pasti baik. Hadirin yang berbahagia, maka orang yang mendapat pertolongan Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah, itulah orang yang mendapat syahadah di dunia wa fil akhirah. Sehingga hidup di dunia tahu diri bahwa menjadikan sedaya makhluk khalqipun Allah. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu bila mana manusia di dunia remang-remang orang ngerti kalau Gusti Allah, apalagi sampai tidak tahu Allah, malam ya'rif Allah. Wong sing orang ngerti kalau pengiran yang dunia ini, dengan keadaan apapun saja manusia adalah
indahake dilakokake Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Besok di akhirat orang itu adalah orang yang termasuk budak. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Di mana di dunia manusia buta, hanya tahu dirinya tapi tidak tahu Allah. Maka kalau jadikan nak mengerti awak ini makhluk, tahu oleh apa perintahnya, apa yang disarankan oleh baginda Rasul, selalu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya demikian kita menyadari dan semakin usaha tambah baik, insya Allah bulan panjang mendapat anugerah fadl saking Allah diakini wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendapat anugerah dari sekaulanipun Allah, termasuk wong sing paling sae di sisi Allah dan wong sing paling disayang dening Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga indallahi atqakum, wong mau ana bersane Allah sing paling takwa, paling hati-hati, boten sembrono nglampah wonten angakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten tunggalipun hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing iman al-mu'minu yara dzambahu kal jasad fa yahu ayatuha wal munafiqu yara dzambahu kalban wa qala al-wajibat. Orang-orang yang dikatakan mukmin rasa dosanya akeh dekate koyo ini. Bengi-bengi nangis. Orang nangis kekurangan duit tapi nangis. Wis tuwa dosanya koyo penawaran dino. Kalau jabari koyo diri gunung. Sing koyo ngono. Semoga diberi koyo. Itu kalau munafik. Wal munafiqu ya'lamu juga. Wong munafik merasa dosa ini kaya lara nempel lain. Baru makhluk. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing lima sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin baik akhiripun kula panjenengan sedaya keturunan umat Kanjeng Nabi Muhammad dan dipun paringi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ja'alna wa iyyakum minal faizin wa adkhilna fi zumratis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bidzikri innahu as-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalali wa kamalika ala al-'ibadi ya rabbi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdhalil ayyam wal a'yad wa khassahu bi sa'ati du'a'i fi jakum masmu'ul alimin wal bad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful ibad wal ibad.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الناس إخواني رحمكمullah ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa jami'i manaha 'anil fahsya'i wa jami'il isyan wa'lamu anna Allah sallallahu ala nabi wa dima yu'amaluna bidzalika isyatan lana wa ta'ala. Qala azza min qa'il innahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna barikna wal muslimin sallimna wal muslimin unsurna wal muslimin. Allahumma ansur man nasratin wa khudul man khadal muslimin wa jamil a'da'ali wa ali kalimatika ila yaumid. Ya Allah maslih ru'ana wa ra'iyah wa aslih umarana wa su'amana wa ulama'ana fima yusrifuna wa bim ja'mal salihin yafuna wa ayyahum fadlika wa judika ya akrama akramina wa ya arhamar rahimin ya alima ma fi sudur akhrijna minal zulmati wan nur. Allahumma bijai sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi uzurna wa ahlana wa amlatana al-barakah wal manfa'ah fil ilmi wal umri wal rizqi wa sa'adah wal afiyah wa salama wa sihhata dhahiran babatinan wal ma'rifata wa syahada wal istiqamah. Ya Allah husnal khatimah ya Allah husnal khatimah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yadhkuruna lakum tadhakkarun wa dhkuru yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi ajalun wa akbar. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salat hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. طووا صفوفكم فإن قصد الصف من ثمن الصلاة. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرسلكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. وخيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.